Vamos aquí en la MotoGP. Sí, la GP sobre No. todo. Los mecánicos. Herramientas de última generación. La moto vemos que es una Tifón. Esto debe ser... No se sabe. Una Yamaha satélite. Sí. Bueno, sí, sí. Copiallo, tío. Está claro que esta é a MotoGP das scooters. Aquí temos un mecánico con gafas de sol e outro que está por riba da moto, non sabemos se está deitado ou está intentando facer algo. Non sei. Move as mans, vamos a intentar captar o que están facendo. Dios, puta chave, chaval. Vos non tedes un alicate só. Si hai esta chave, millor. Va, esta non, unha que vaya ben, sabes? O último patina, me cago en Dios. Espera. Trova xorar. Si apretamos. Que va. Eso non apreta nada que está todo oxidado. Eso, o preteo rompe. Vamos a ver. O mecánico está traballando. Tú... Intenta cambiarlle unha bujía. Pero non dá. Vamos a ver. Parece que é gracioso, pero para eles non o é. Eu gusto botar así con vos. Cajo en Dios. Bueno, que das... Eso non tiña culpa. Non tiña culpa. No. Me tengo Como culpa. tú, cando tú algo enfadado, sí. Ah, que caralho, Igual soy o- xe todo enfadado. Coño, no. Pero se non, non usas. Dejarme eso. Non te podes dejar en él que se Ah, non hostia. canso, vai cansar moito. Mira, Sabe mellor o de baixo ou o de arriba? Os dous. Son os dous. Os que foron para lá non volveron. Vos sábado de millón. Hostia, calquera, ya floxe, chaval. Os que foron para lá non volveron dicindo se eran vos un ou Había que malo. avisarlo. Se queres sacar, Sí, acaba Non todo. pensan en nós. así darlle... Algo sí, sí. de ver. Carallo, a fluxarlle, chaval. Xa. Bueno, depende. Se cadra non coincidíamos no mesmo barrio. Vamos, Sergio, ven para acá. Eu, bueno,